izinto zakho lapha ekhaya zivalekile sewuzamile na uthi uvula lokhu kuvaleka lokhu na uthi wenza lokhu kuyamoshakala ingakho ke ubaba umpostoli ukulethela inkonzo kaKhiye prophetic key service lezo bikhona kule nyanga yonke kaMeyi lokhiye kulethela wona iwona lozovula ngawo umshado wakho lokhiye kulethela wona iwona lo yovula ngayo ibhizinisi lakho kunini uzama kuqala akuqaleki uma sewuqalile akuyi phambili uma sewuqalile awukhoni nokuphetha lento oyiqalile ingakho ke ubaba umpostoli kumema mbukeli wami lapha ekhaya athi hlanganyela naye kuzo zonke inkonzo zalenyanga kaMeyi lapho azobe kulethela khona ukhiye wokuvula kuDestiny yakho abantu baseButterworth abamlindele ubaba umpostoli uzobe khona lapha ya ku Colored Ground elapha ku location 16 eFieldman ngaye umhla ka2 kuMeyi uyobe khona ubaba umpostoli kuyobe kungolesihlanu inkonzo kuyoba ubusuku bonke avula izinto zakho avula ifuture yakho avula nalokho okuqalile okuhlulekayo ukuthi kuqhubeke kuye phambili kanti abantu basengwavuma naba bamlindele umpostoli ngaye umhla ka9 kuyona lenyanga kaMeyi nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke la athi umpostoli akuqaqeka maketango kuvuleke izinto zakho abaphumelele phela labantwana sebefundile baqedile kodwa umsebenzi abawutholi woza kule nkonzo ye prophetic key bese kuthi abantu base Bakersford ngaye umhla ka23 abamlindele ubaba umpostoli uyobe khona lapha eTubatsi Plaza nakhona kuyobe kuyinkonzo yobusuku bonke ngicela ungaphuthelwa ile nkonzo nazi ezinye indawo ubaba umpostoli azoyihambela abantu base Witbank uyobe khona lapha eLinville Community Hall ngaye umhla ka29 kuMeyi ubaba umpostoli abamlindele kanti abantu base Mariti Stadium na kanjani ngiyacela bantu base Calcutta abantu base Bushbuckridge akhona uKaiserview asipheleleni lapha eMariti ubaba umpostoli asilethele wona lokhiye wokuvula izinto zethu kanti naye phuma lapho uyobe seyakhona engodini kwaBhokeni ngaye umhla ka31 ubaba umpostoli uthi akuvuleke izinto zakho ukulethele lesikhiye sempumelelo bese kuthi abantu base Phalaburwa Community Hall uyobe khona ngaye umhla ka24 kuyo inyanga kaMeyi ungaqali uphuthelwe bese kuthi nabo abantu base Kokstad abamthole ubaba umpostoli ngomhla ka3 kuMeyi inkonzo yokuvula uyobe kulungisele yona le package yakho ka500 rand ulungisa nje lomnikelo ka500 rand uhamba kanye nalokhiye uyowuthola phakathi kwipackage yakho wokuvula izinto zakho your life will never be the same again.